Bwana asifiwe. Amen. Nitoka hapa na lichio yangu. Nilikuwa nishasikia njala sana, makuta ya kukera ilikuwa kelishaishi. Sasa nilifika mubisi nikasema hivi, ili chio yangu mimi natosha kwa nabii. Mungu sababishe huko mvaere, hii makuta ya transporo ni ikere. Kisha kamaliza lipisha wote ba mubisi, hakunilipishaka. Nikashuka ile makuta ya nani ya transporo nikaikera, nikasikia mimi nashukuru Mungu sana. Na ingine tashukuru wako Mungu, isemele lisha nilikuwa narimba sana. Lakini ile licho yangu mimi nazafa tu, mimi naitia chini yako niko nauzishia na banaanza niuzia, hakuna tena kurimba. Lakini tafuta si papa. Nilikuya ile siku nikakufasiria kama nje mimi natafuta badilisha buchuruzi. Kuko malipatia promese kama ndekala mfasi yake. Lakini tangia ile siku siamona kata alisema mwisho wa mwezi njoo ataniambia nikale mfasi yake. Okay. Lakini siamona na pia niambia ataka nikale mfasi yake. Siyo kalisha nikoroga wala. Okay, vile ndio baadaye. Pacha wengine. Thank you Lord. Amen.